هەفتەمین سالڤەگەڕا ڕزگاربوونا باژارê شنگال ئەم لە خەڵکê xwe êzidî pîrozî dikin li tevayê pêkhatiyê şingalê êd heka însanetî vê re heyî ew kesê heka destê wan ne di xwînayê zidiya de ji wan pêkhatiyê şingalê û bûyna alîkarî bi miletê me re em li tevaya pîrozî dikin û dubare sêbare li xelkê xwe êzidî ji jin û zaroka heta pîrokala em hemû pîrozî dikin û em sersaxiyê ji malbatê wan şehîda wan qehramana wan kesê di rizgarbûna bajarê şingal de şehîd ketîn em sersaxiyê ji malbatê wan re dixwazin em dibêjin hezar rehme ji rehmê Xwedê li miriyê hazir û guhdara wan be ji Mensûr Berxwedan şehîd Nûrhaq û tevayî şehîda şehîd belkî gelek jê neyne bîra me em silaveka germ ji malbatê wan re şînin û fermandarê me yî mezin fermandarê me yî destpêkê Berxwedan Tûlhildan heka kesayetekî ji wan kesayet hebû di sala 2015 çardê heyvayek li Kongirê me yî Meclisa Avakir de hadir bû yek ew êdî şehîd Seîd û şehîd Manzekî ew jî kesê yekê heke di wî Kongirî de û li çayê şingalê de ber xwe dayîn û millet li dora xwe kom kirîn û bûyne qehreman û pêşeng ji civaka êzidî re em dibêjin hezar rehme ji rehmê Xwedê li miriyê wan be û li miriyê hazir û guhdara û hemû miriyê dê zidiya û gora wan şehîda jî be weka Meclisa Xweseriya Dîmokrat em îro bi rastî jî dibînin pêşketineke mezin li bajarê şingalê çêbûye û li derdora şingalê ji ber wê demê Meclisa Avakir Meclisa şingalê bû Meclisa Avakir jî li wextekî bi zor û zehmet de hata avakirin û bi pêşengiya van xweşmêr û qehreman e û dewrekî xwe yî mezin leyîzî him ji bo xizmeta milletê xwe ji bo xizmeta vî gelî û zarok û jin û pîr û kalê xelkê êzidî û him dewrekî wê mezin hebû li rizgarkirina bajarê şingalê ji hemû endam û pêkhatiyê wê û sazî û meclisê wê û bi hevserokê wê jî wê demê jî re berêz Xidir Salih bû ew jî bi xwe şarikî û her endamekî wê berxwedanî xweşmêrî û qehremaniyeka mezin leyîzî li rizgarbûna bajarê şingal tiştekî herî mezin bû ji bo milletê me bez mixabin li wê demê jî xeta xiyanetê bi xeta berxwedaniyê re dîmid meşiya wextê em lê binêrin ji dîrokê û heta roja îro li hemû wext û zemana hemû fermanê bi ser civaka me de hatin xeteke berxwedanî heye xeteke xiyanetê heye ji xwe xeta xiyanetê jî her kes zana kî xeta û xeta 2014 şingal teslîmî Daeş kirî û şingal bê fîşekek û teqandin hêzê xwe ji şingalê vekişiyan hêzê pêşmerge pêşmergê Partî Dîmokratîk Kurdistan ew xeteke xiyanetê dane meşandin belê li rizgarbûna bajarê şingalê jî xeteke xiyanetê dixwestin bimeşînin û heta me dî gelek em bêjin navçeyê şingalê wek em bêjin milê Herdan heta zorava van gund û komelgehê di şingalê bi rastî çawa şingal teslîmî Daeş kirin careke dî Daeş şingal teslîmî warin kir û bê fîşek û teqandin hatine rizgarkirin bez bajarê şingalê bi qehremanî û berxwedaniyeka mezin hate rizgarkirin ew jî rêz û silavê me ji wan re hene hêzê gerîla wan wê demê mesele bi berxwedaniyeka mezin dewrekî mezin heke çardê heyva heşt heta
ایروژی و حتاوی دمیجی دیم آری کاربون به ملت مرا گلک شهید دان و لرخ آوان کلک آوانم بیجن هیز دیه باشه و یه جشه شنگال به فرمانداریا برخودان و گلک شهید مد وکا ام بیجن زردش شنگالی و حوال سعید و مامزکیا برخودانیا کد ماشیا بس خطا خیانت جی ویرن ماشیا اکا پیش مرگا دیسا لباجار شنگال مدی گلکت خواستن خیانت دیسا بکن دوی روژه حتا وی روژه هکم بنیرن مثلا گوهارتنی گلک مزن لشنگالی چه بونا ایرو او خیانت هکت خواستن بماشینن و شنگال شیزدیا والا بکن نکارین دورده بسر بکوین او جی بسایا چه بری همه بسایا شهیده و خلق می ازدی و کت و خباتا اندامد مجلسا واکر و حتی بیجن مجلسا ریوبریا خسر و بخزمتا سازی و دزگه وی وکم بیجن بلدی ان بیجن سازیت جوانا سازیت آبوری سازیت چانده وان همواجی هر یکی دوره که خواه بو چند بیجن چاند به چاندا خواه بستران خواه مورال چکرن بلدی ام بیجن بخزمتا خواه ملت خدا ام بیجن راگهاندن به دیمان خواه هکجنو راستیا شنگالت خواستن دریخن اید وکا شهید نوجیان رحمه خوده لیبا او بخوا ویدمی پیشارکی و دیمان شنگال راست و راست ود گوهاستن بو رایا گشتیم اف همو مثلا بیجن دورین مزن هبون تیدا آواک رزگار بونا باجار شنگال دم و ایرو بسایوان شهیدا وی بویا ریوبریا خسر ام بیجن ایرو کدکا مستر ویته تداین بس دیسا خطا خیانتش وی روژه حتی نکیده وی روژه شو دو قد نبویم چاو ام بیجن بریا و 2 ساله هک ام بیجن لده نه جود مه 2020 هکا اتفاق لنیوا ام بیجن پارتی دموکرات و حکومت اکادمی ده هاتنه چکرین و خواستن و شنگال نهلن شنگال وگره اثر آخو آواخوا سر ولات خو دوی ام بیجن بوی رنگی دهاتا مشاندن خطا خیانت درخا خطا بیجن برخودانی و تکوشینه و حتی روژایی روژی او کسی هکا شنگال فروتین داعش بوی خیانت ملت ما یزیدید کن و دست خوا دیم داینه دشمن و ایروژی دخوازن ویری بگرن مسئله شنگان نیا آوا کرن بس نکارن همو پیلانه وان به کدا ملت ما والاتی دره خستن اکا بریا و چندگه ام بیجن چند جارا جای شنگال دیسا تیتا ام بیجن گل باران کرن و ام بیجن شهیده که ما باب 5 زاروکا لترمپیله که ده برچاوه دنیای که و عالمه که هاتا شهید کرن و ترمپیله ده هاتا شوتاندن یعنی اف ام دبینن مثلا خیانتا که هر مزنه جارا که دید ایزدیاتی تا کرن اف ریز نگرتنه که لحبون و بهوریا ایزدیتایی جبر چرا مد بیجن ریز نگرتنه که او کسید حکام بیجن دبیجن مافی مرو و مافی انسانتی و نزانم انسانات پارێزن و زارۆکات پارێزن ئەفهەموو گۆتگۆتکێ نەڕاستن ئەوێت بێژن ئەم رێزیدیا خۆی دەرێتکەوێن ئەف نەڕاستن مەسەلا مەلێ نێڕی ئەم بێژن حازمێ کوڕێ تەحسین بەک سەردانا چای شنگالێ کرد وەک میرێکی ێزیدیا هات داخوازێت ملەتێت هەرت بەریە دایکێت مەت هەرت بەری ئەت گۆ تەیارە لەسەر شنگالێ بسەکنینن بەس نە ڕێزت وی گرتن نە هەبوونا ئێزتایە گرتن وەک ملەتێکی ئەم بێژن عراقی ملەتێکی ئەم بێژن ئێزدی هەکە باوەریە هەرەکەمنا لە عراقیدا ئەم vê bangê li wan dikin ev hikûmeta em bêjine nû hatiye avakirin karibe hebûna êzîdîtayê li axa Iraqê de bihêle mesela biba arîkar hem qebûlkirina cinosayda êzidiya û destek bide êzidiya û van êrîşa û van kesê êd heke dixwazin xiyanetê êzidiya bikin
کاربا رید بر پیلان دوان بگرا و جارك دیتر شنگال دا وگر سر آخوا و خوا و ریو بریا خسر ام دبینن پروژه ریو بریا خسر حلا هر باشا هم بجنش عراقی را و هم جای شنگال را هکا شنگال خوب ریو نبا شنگال و دیم لفرمانه و قتل عامه درباز با درمان برینا شنگاله ریو بریا کا خسره پروژه ریو بریا خسر بله بگمان کم بیجن مثلا ایرو دولتا ترک یعنی دولتا عالم همو زانا احکا بتر دستک دای داعشه ایرو پروژه داعش نیوجو هلاید خوازه وی پیش بیخا او پینان داعش دا که داعش تدب سر نکتی ایرو دولتا ترک ام بیجن بی اسلامتیه که هشک دخوازه لسر سر زدیا و هزد آزادی بسر بیخا جوان جی ام یعنی تشتکی برچاوا کنها نه و کم بیجن مدحکی و کرنه یعنی تشتکی ام تخوازن بر علامه کی بیجن اف حقیقتا کسید هکا شنگال داد بر خداین یک جوان انسانا هکا چای شنگال بر نداین و بر داعش ساکنی و داعش تیک بری یک جوان شهید سعید بو هکا ملت دورا خو کم کرو پیشنگیتیش بیرا کری یک جوان او انسانا مثلا شهید سعید هکا هیز دولت عراق یعنی چای شنگال یک جوان بو او ایروجی او برپرسیار دولت عراق اتساغن و زانن جی هکا حوال سعید چاوا تانی بترمپیلا خود چای شنگالت گیرا هنگ نهاوی بیجن ریو بریا خسر عراق قبول نکر نه هکا ما عراق قبول نکر بعد 2014 و 15 و 16 ادوک حوال سعید ندبونه پیشنگ جوان رو و هزر عراق نتان نویدری اف ایرو بدست دولتا ترک تینا شهید کرن یک ام بیجن جوان عینا یعنی جی هکا تیدت بر خدایی نوا باجار شنگاله ده تیدا هاتا شهید کرن یک جوان حوال سعید و ویرا عیسا برازیوی ایدی تر مامزکی پیشنگ جواکا ازدی هکت خوست تفاقا جواکا ازدی چه بکا ایدی مثلا بیجن فرماندار ما ایدوکا شهید زردشت ایدوکا بیجن حوال آزاد و حوال اید ویرا مثلا اف کسید هکم بیجن حوال انور یعنی یک جوان شروان دست پیکی هکت چای شنگاله بون ام بیجن ایریش خوب وی رنگی هوانا آود کن آدی تر هم وان و گریدایی او کسید هکازه بیجم بوین درمانش برینا ازدی تایرا هزید گریلایت کردستانه براستی مثلا و دوره کی خوی مزن نه پس نکا و نه مضحکا و نه هر انسان او بکا اف دنیا همو شاده و هکا نو ما گون نه راستا دیمن دوان شاده وینا هکا سال 2014 چاوا جنو زارو که دی زدید پشتا خو کرن و بهوریا استای پاراستن ایرو ایریش دولت ترک سروان زاود بن مثلا بکیمیا ام بیجن درمانا بردنیته وان انسانا شهیدت کن ایرو بدنگه کل همبری و همه هایا اف هزید هکا خو بدنگت کن هکا بیجن دولت نام نتوی بن و کم بیجن دولت دردور مبنو هکا کیبا ای خوشبه را بدنگ بکا اش ایریش سر شنگالی را و ایریش کیمیایی لسر گریلایت کردستانه ام دبینن او جی بشکش وان پیلان داعشا بشکش وانا هکت خوستن داعش تنن نبا و داعش داگیر کریه لویدری به ماشینا هکا نه بشکش و باوی بجنه دولت ترک واند بر خدای وان انسانتی پاراستیا بهوریه که کبنار پاراستیا ام قبول ناکن دیسا یا هر بتر ام هیویه ماش ملت ما آون یعنی وان تشتاش خورن ننگ ناستنگ و وان دربه دوسا مثلا دولت ترک و بیجن خطا خیانت ویرا کردستانی تایبت پارتی دموکرات ناخوازم ملت وگر سراخا خو کنگ چار مالت ازدی ودگرنا شنگال گل بارانت کا دا ببا استنگ جرا بیجن شنگال نا آراما ام هیوید کن ملت ما ودبر چاو خدین و ملت ما و نکا استنگ برسوا هر مزنش دشمن را وگر سر آخا مایا و وگر سر جیوارد ازید خانیا ام وی بانگد ملت خود کن وگر نسر آخا خو و انسان بیجا انسانتی مرحایا ام هیوید کن خول سر وان کیمیا بارانا وان ایریشید هکا سر چای شنگالتی تا اکرن خو بیدنگ نکن و همبری دولت ترک
برسفه بنه بیجن ایدی بسه